megalayapost.news. Hakajungja aksiden Bashir Khaim bat kabalaja hakapor khalar baji lai pesan minit haka step jong ka arpunyo tarik hasrok ba Guwahati Shillong ha umyam hajan Richard Sngi Rizon woi somlaw ladu no ela kajung im bat arngut ki prolog jong u ki basyong hakaju kaskuti kabadan yu number ML05AG nyau not iwei kilaman saujur hadian bagatai kaskuti kalai tengku bat kwai par kakali kabala phetno bang nakate jaka kabala ja kajungja aksiden katalong kubor na kipulen laong bagi kipulit ka umyam police station kilayo jingtip halor kate jingja bat kibalet marmar hakate jaka baladan kajungja aksiden hakaba kilalam ya laingut ki samlai kiblathia lingkrang hasurong hapadeng kajing mensaw lembat kaskuti kabala pra napadeng kite kilaingun kibasyong hakate kaskuti woi samla ulaklan no hasan namar bala mensaujur hakibenta kakli karbaki arngut pat ki balaman saujur lapen kitno sya civil hospital Shillong hakate jingja accident ki pulit kilalap ya ki katu kani kidak hasurong Henry ki klamlap shu ya kakali kabalai tengku bat kate kaskuti kumta ki pulit kindang penlong ya kajing toket na kabenta banlap ya kate kakali kabai tengku bat kate kaskuti Này Pak ya kan dari evidence dah. megalayapost.news.